Reverend Father Daniel nagira ngo omuntu otarukorera mukama atarukubasa kwana ebijuma birungi omulimo gwo gwa Ruhanga tugulugwanye bayitugwo gwa Ruhanga mukama nkyatugambire ngo guwena alikutatira obwomezi bwa rukora alibuferwa betiwa alikubuhayo kuhereza abandi olugobamwe emirundi 10 kandi obwomezi bwabo bulikaraho pako mu bwomezi obutahwaho Matedio kwebiha omushomesa w'ekereziya egi nagira ngu ekereziya batwire nibashabiramu bagifunziremu Tom Bright Amoti MP wa Kyakatwanga kandi obirari omugenyi mukuru asimira abakristo habwo kwehayo kombeka ekereziya egi kandi ogwo ahira amabati gana kweta St. Peter and Paul ya Catholic Church kuja kukwataniza nabo kuombeka mukama kuombekera mukama no kurufinga ekereziya kokogirora etakahoyire Baitabwange ni simaruhanga kurangwa abantu abaita mu Afrika tugeza kwekora ebintu byaitu nk'abantu na munomuno nk'abana Uganda babiro bino kurangwa mazima kwa abakristo basorize sente bayombeke ekereziya yahika ringi bimu njoreka umulimo mukuto bakoziri abuko bakatandika hati mbetaga kuyambibwa hata levo ikiro kusakara tutaga buliti tutaga mabati tutaga musumali tutaga iron senyi buksiga esta omwebembezi anyakulira mudini kandi akwesiga Ruhanga nti webinungi byone turukora bitugarukira ngo mwebembezi omukozi webikora nka Tom Bright nyowe nyenyine ninkimanyira kimonti ebirungi byone birukora Ruhanga kiro kimare tugarura utugaba kutugarura tubikenga abo insonga nti Ruhanga icyo kumukora sazima kandi icyo kusiga nicyo kugesa Omugandi abikiriza hakereziya ya St. Kagwa Catholic Parish bahigiro kwetantaro okurubatiro bwabe bwa bagenzi babo bwe barukwejo niso bugiga hamwe n'ebitinisa byabo hariho omuntu tine mugasho amina ebihangwe bya Ruhanga byone byahangire bineki omugasho oboryo murema oba notukura oba noyiragura obori mugufu obori mulingwa obo toyineki pena twino mugasho onarebo abantu abo nayikorere batsinendaza abantu betu twinateka kora tukakora n'amani reka tugire ibintu ebiri permanent reka tubyare umwani mu buhinzi ogira tuyambe okusomesa abana baitu so mukama natushaba koko tutari kwingana twongere kukundana habwo burungi bwihanga ryitu n'ekereziya yitu amin ababa bari kuribatirira abandi ngabo kuvibo bine sente bine bitinisa bashomere munonga ingaha ebi n'ebindi bigambirwe Father Rosias Maniragana mukorogo kushoroza sente zo kunduza ishomero ya St. Kagwa Nursery and Primary School omugombora ya Kabambiro mu district ya Kamwenge sente ziri kwingana miliyoni 5 nizo zirundinwe okunduza himwe habina nashemererwa munonga ahabwo bushagiki agasengiyumva ubwo yatwatiraho abo kandi amanyesente zimpaha zirakora umurimo gw'amani ahabwo kongeraho ebirasi byabirabura bitewe na kuza kukura ne kuri abo bwegeso bulimu inyishuka graduated in 2012 bona bara degree yanjye yo kuba bakuruge 2012 Chika mwile mu degree ye endijo mu kebisingo LC1 so meaning we are still behind Nina masomo muri kurera bazwa Kamwenge aside ya government emirimo ituri kukora kandi kirashimwe ba MPs chairperson LC5 Karungi bahomere ko kansalaza abambanikamo evidence yashimira hali ya agenda na ba kansalaza bakumira habona ba chairperson LC2 ziba LC3 ziba chairperson LC1 ziba kuba bachapa
abikiriza bashabire kwejumbira mu mirimo y'entunguka kibabasa okongera hantasiya yabo eyo kubasa kutungura amaka gabo. Gashakwa Philip Murangira na Anthony Twine.